Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. U ovom videu pokazat ću vam moj jutarnji program kiropraktike. Pošto sam sebi moram jutri da namestim pojedine pršine, jer znate, ja sam već 21 godinu kako sam napravio problem sa telom i onda dosta su mi ove moje vežbe pomogle, telo je u finoj kontroli, ali ujutru kad ustanem, 2-3 pršine mi se pomere u vratu i u donjem delu kičme. Povremeno među rebrima mi se nešto uflješti, tako da svako jutro ja uradim te vežbe i onda sam miran taj dan. Znači šta radim prvo? Prvo namještam vrat. Znači kako? Stavim ruke sa strane, dlanovima držim glavu i idem ovako malo iskusa, ovako klackamo, 1, 2, nema ništa pošto sam već namjestio. To je za vrat. Onda namještam donji dio kičme, čarobnom vežbom ovako. Desnom rukom guram desni kuk, a leva ruka pod glavom. Pa sad zamijenim, desna ruka pod glavu, levom guram levi kuk. Ako neće iz prve, evo sad ću caknuti, ako neće iz prve, još jednom, ponovim. Ali ja sam uvijek upamenito, evo ga, to je to. To je to. I onda ide još jedna vežba za namještanje prštinova u gornjem delu kičme. Znači, raširimo noge, raširimo ruke, spustimo glavu na stranu i idemo. Kao opisujemo šestarom. Kao šestarom opisujemo kružnicu. Kad ruke podignemo, onda glavu okrenemo na drugu stranu. Ova vežba je za namještanje pršina u donjem delu vrata, ramena, lopatica i ukrštenja između rebara. Znači ova je za gornji deo kičme. To je to. Međutim, ove vežbe ne preporučujem onima koji su teže bolesni, koji imaju diskus herniju i tako dalje. Znači ovo je samo program kiropraktike za svakoga čovjeka, ali ko nema diskus herniju, nego ko samo ima dislokaciju među pršinama. Toliko. Pozdrav.